Mwohni babatuan doula masakatang kapawawal tapos sa machay coach. Kay kwanito na soko and bombeyo. Sa kanawala tapos sa nangan ka. Wang kasawat na arlagan na nalakonan kanikan. Wang chuaron sa machay kapina and wang bombe. Karangkag na speaker and bombe state legislature kaysa. Soko kong lagalap. Wadawad koaros ng daliyang mamoso, Chiapo government, Oblen Chuanwa, Ong Chonway Sak. Iyan mo sa lenyaman ko. Yet sa pamachayawan ranwatch, mga lagisan, U.S. Department of the Interior's Office of Consular Affairs, the OIE, o epit Kamanahla Pahr Mwohni, Wiawihier tayo, o FSM Trust Fund. That kopwou and Mwohni on wein FSM. Canadian Trust Fund on wein FSM. Patohwen ng wielamalam on petehkpen taran Mwohni Wiawihier on wein FSM. O wialamalam pwukat August result tayo ng teleconference yun. Petehkpen yun, magungyaw ng mengkabesekan. Nang wialamalam Committee Metro Chair Fund Investment Performance. Kaptalaman Mwohni kan ng FSM Trust Fund. Metro-tanan April, dalagang sa kayo ang Wiawihier. Buwan na sansal ng ilang kabesekan, makasansal at sa OIE. Metro mwurin petehkpen sabis wadawad, o douieng mo na koaros. One more makatalaw ng 10 April, leksyonan barat, 21% real.1, 1% real.1. Mawawagawan sila, lagwan natin sila talo, wala nang silagan, tuwa ko silisap tayo. Babatuwa ka prayang, lagwan natin sila talo, wala nang silagan, tuwa ko silisap tayo. That 1,483,934. 1,483,934. Ang sambungan sila'y galap, 1 monowatch battery na 1% L.8. Mawawagawan sila, lagwalatat, riyara na melok, riyanan na magas sinapuki isisa riyak. Kabasyon ka prayang, lagwalatat, riyara na melok, riyanan na magas isapuki isisa riyak. 1,515,772. Perpetual Operator 1,802,515,772. Anim sambungan July, monowatch utbakudara 1% isa 0.2. Isa 0.2. Morsong wadawad da song kenakan mon koaros. Agyala petehkpen tatawanan monikan and Wiawihier. Canadian Trust Fund, doula Kamanahla Pahr Mwohni Wiawihier tayo. Rabinyan sa oche, kapungataw yaban tataw kasabwatan, ongkong naban Pahr Mwohni Wiawihier tayo. O batuan kasaneti, wialamalam choro, ng 10 December, mabangkit kayuan water and Pahr Mwohni Wiawihier tayo. Ninduan nakalgalan ng Article 0 and Inon Minimum Salada ng bungan government in US o FSM. Karato kasawalban FSM Trust Fund Watch, yaywan sa sakitang tayang way, meron ng rayang self-reliance, da uturatan way watch ng parakan na pangtachoto. Makong ka wawa ki-irap sa Petehkpen Trust Fund Watch, akong kailangan o chair ng website fsmcfatf.com.
Napatuwa ka preya, FSMCFATF.com. Image out of the summer material and ranwich, Mako Masani at the Patuanet video watch, o pupul teacher summer room at watch image. Ako pupul karangan, ni summer mo moche, like or share video watch. Subscribe on FSM YouTube channel, follow FSM Facebook page. Open paper yung FSM AM radio, Goodbye sa tuwa, FM radio, wala sa walubong silo. Open FSM TC, Cable TV channel sa Rio. Pokong yung kakmang the petehkpen, rong kapakan, may petehk da mo rin match. Kailangan o kasalili. Sansal